thegio muno mwiroreri wa kwi gwatheruka ninge tumagua muno ku rindikeka ria keri ria tafarira no muthe twakwa tukereria uhoro wa njohi haria njohi kinya gatuika murimu igakorwo ni weri niwe uramenywa niguo rute wira nduramenywa niguo wikenie na twina mutaramu kana mundu rakorwo gitaria makiria megio nyu wa njohi nake niwe Mr. Mungai bana Mungai tanikiria ri twereria uhoro wa effects kana uria maundu maria njohi ikuhatagiriria namo Leure twa twerethere riri tiga taruno wagweta ati njohi no guthũkia gĩthũri na titio ndo akunywa ni tondu wa gas yo ya rutwa wacoka mwiri maundu mangĩ nĩ marĩkũ rĩu njohi ri physical maundu marekaga ri ni ati effect kadhaa he maria physical ri maundu maria makwĩonania macio nĩ marĩonania na nĩ kĩndũ nginya ura experience we mwenyewe tondu taru njohi o uri uranyua ri iria githia thakame-ini na njohi ikorwo hetwo priority ni mwiri muno tondu yajagia absorption yajagia kuingira thakame-ini kuma kania rurimi-ini ikinyara ni kwethite 30% ni kwaingirite thakame-ini kire ikinyara ni mai riu kini kindu kingi riu ki pauti iko inyuikite ikaingira system-ini riu yarikia kuingira system-ini ri riu ithimagwo na kiria blood alcohol concentration kana content riu iyo ni ithimagwo ni uigua nginya ona ni ukwirwo huhe alcohol to riu stream-ini yaku riu ukihua nginya mihumu njohi ni rahota guthimika ure unyuite here ithimagwo na percentage tariu hena ukinyua tari 0.3 to 1.2% ri iko ni thakame-ini ri mundu ucio ona ena improvement ya mood ona ena gikeno mundu ucio na ni ndakwithanagia ni atuika cocio ni ajia ngeithi na ni ajia gukorwo ena ukengu iyo no ikaranga ni akwendelea kunywa akanywa ikakinya 0.25 akinya 0.25 ri mundu ucio mukanjia kurana nake tondu mundu ucio ni ajia kwaga kuona wega balance ni ajia kwaga kuoneka wega ni ajia kuoneka mundu ucio ni acenjia nginya balance ni aratugua igakinya 30 agatuika ni confused 0.30 igakorwo ni network confused mundu ucio nginya speech yake ni arora ni aratondoira to nginya rurimi rutuhige nyagoregana miario ri he kiwango kiria ibatie okorwo ni kunywa ri he kiwango kiria tagu ni ukeria kari mundu ona aginywa ni wigua arathimo percentage mundu nyite 0.3 ri mundu hita kwa create njohi igiri athite muno njohi ya ithatu whatever ira rakinya na concentration ya bibi yayo mundu ucio na nginyitwo ni muthigari ri ndakoragwo agitarwo ni murethi ti murethi ucio ni macio activities yake anywa njohi concentration yake ri BAC yake ri blood alcohol concentration yake taragwo ni njega no riu yakira kuma hau njohi riu ti njohi riu turamita riu turatara riu kindu kingi gwika ngero riu ni twikire thumu ni agaruka ni mundu ucio na 0.30 ri mundu ucio akoragwo ri nginya speech yake ni yagire ni arastaga mundu ucio ni ajia gutahika na akaja kuigwa dizzy riu akore dizzy uguo ri mundu ucio maundu maingi ni majagia kugwaneka hau tondu aguthia kuongerera agatuika riu ena 40 no kunywa ranywa agatuika unconscious riu mundu ucio nginya gukua ni akuagira hau ena 0.40% kiria ri blood alcohol concentration ri mundu ucio no akue tondu riu nginya ni atuika unconscious na unconscious uguo no ataike matahika macio matikuma na nya mahukinya kanua macokeire mukiha wa kuhihia we mumero-ini wa kuhihia utagwo trachea muthaiko mari mahuri-ini ri definitely makuri ni kuhiga makuhinja tondu matiagirire gukorwo me handu hariku mundu ucio agakua ni undu wa kwaga kuhihia njurie kaundu kangi atiriri niki tuma njohi ituma mundu athaike njohi yana kinya ndari ina alcohol content na ni ethanol na yoda ni producaga hydrochloric acid na nyamu ino yuma ni compressed gas toro kinyo ni igure niko na ina gas yo igura ndari na already no intoxicate kiria central nervous system iria ciagire ku control mwiri ucio waku citira control kari nicio cire control cire kora cikuhota the moment you what we call gore na no ramenya toro ni wakwa ile test ile we ndramenya kinya turi mari ukwa feed na yume undu ucio njohi koragwo igithukia naguo kana effect yengi riu ithia ina riu icio ni iria physical iria rona
no nä gå thiä kä te mangä maingä tondå yarä kia kå rä kie å guo rä nä gå kå reha issues na må ndå nä akenderea gå kä nyua ena long term nä ireha blood pressure BP nä haicaga with time nä kå rehe stroke twambe tå regera ha BP rä nä kä gä tå me njohi yambatie pressure thakame å menye nä kä ndå kiuma na nja content ä yo wanyua ya alcohol rä yuma na mwä ti gå menyerete nä kä ndå kä ngä na in the process ya kå nyua njohi rä nä yo ä tå ma abuse kä rä a kä ngä gä othe possible må nyui wa njohi nä araikä rä må no kå nyua thigara na kå use other drugs må nyui wa njohi nä araikä rä må no gwä tia irio kana tarabatara nä ona nä akwanjia na mä tura nä akå rä a na kä nä akå rä a nginya kä ndå atagåbataraga koguo na mwä rä å yå tugä re nä affected kuma kä rä a harä central system nervous system ä yo rä nä affected central nervous system rä u nyamå ä no ä koguo ona digestion ä rä ratake place hä ndä må ndå cio må rä ti normal koguo storage ya fat nä gå korwo ä kä rä a ä mä kä ha-inä na koguo nä akå nginya atherosclerosis ä rä u mä kä ha nä gå kundera koguo nä å ndå wa mä rä re mä å ru ti njohi ä tå mire no effect yao nä atä nä anyuire njohi nä ekire na maå ndå marä a atakwendaga gwä ka irio atagåbataraga maå ndå atagåbataraga gwä ka nä ekire koguo nä akågä blood pressure nä hakoragwo nä direct relation gatagatä ka njohi na high blood pressure ä yo rä u nä ä korwo nä ndagä tarä å thimaga no må no rä gä tå mi kia we blood pressure haice rä ä kå ingä ra nä å ndå wa content no aigua ä rathi thakame straight nä ta cindano rathecwo koguo volume ya thakame rä definitely nä aingä ha kana nä naingä ha thakame nä aingä ha no korwo no ä rä koguo rä na cenjia koguo volume ya njohi ya straight to the blood stream koguo nä kå affect njohi wanyua rä nä ä tå maga ä yakinya mwä rä å guo ä tå maga ngorwo ä hå ra nä ihenya kana hå ra kahora nä hå ra nä ihenya na he å ndå njohi ä rä thiä ngoro ä coke nä rathi kahora kana tugete rä rä tugete rä rä athuri arä ingä manyuaga rä manyuaga mena gä kå harå rå kia nakio kana tuge marä aga nyama makarå kia na njohi na tene gwatukaga atä njohi nä teithagia rä rä må thä kä re wa irio ndarä nyama rä na ndanyua rä handå irarehana nä rateithia mwä rä kana gå thå kia å ndå å rä a å korwo bane na mwä rä nä atä rä rä warä a nyama å coka ikå rå kia na njohi rä mwä rä å tiganaga na nyama å gathä ya njohi koguo kä rå kä rä a gä gå kinya ini-inä rä aku na rä storage room yaku rä nä njohi na ini rä aku nä rä o rä agä rä ire gå korwo rä kä oya rä u nyama ä yo kä rä ire no rä nä njohi yakinya nä nginya nä ya distribute mwä rä wothe ya distribute mwä rä wothe rä ona kä gå kå rä te mwä rä waku ndå gå kä oya ndå kå recognize nä kä kä rä u rä tugete rä u nä ndarä a nyama ndacoka ndanyua njohi nyama ä no rä uga nä gå korwo ä gä thä o nä gå thä o nä gå thä o no he gå thä a na absorption rä u nä guo ingä re stream-inä rä nä ho hagakorwo hena wä ra na irio ici tå rä aga thutha wa irio wa njohi kana tå kanyua njohi tå kä rä aga rä nä cio icokaga gå tå ma nä cholesterol ithagwo cholesterol nä koragwo nä cholesterol nä increasaga tondå mwä rä ndå ra function ndå raruta wä ra å rä a kwagä rä ire rä u we nä watukania njohi ona irio ingä no mwä rä wamba kuoya njohi wä first priority warä kia kuoya njohi rä koguo kä rä a gä othe gä gå bataranaga mwä rä rä kä oywo nä kä kä birwo nä njohi akorwo nä energy kwendeka handå rä nä yakåhe gå thiä ho nona rä u mwä rä waku nya nä å gä a na deficiency ucio rä u ä no hau rä he mwena wa long term effects kana long term effects rä nä ho nginya wä iguaga na cirrhosis of the liver ini rä koma all round rä kagä na scar tissue ä yo nä liver cirrhosis nä å gå nginya epilepsy tå tanakinya gwa gä baba rä ini rä ngä hana å guo rä no kwe nä rä gå kå raga ini rä tirä itherå ini na higo nä cio organ iria tuga cio the most abused in the body nä rä korwo rä tolerant må no na rä o rä anjia gå kå herithia rä athå ka rä mä thondekere yarä nä rä ritå nä rä gå kå raga tene ndauga kana ina gå bara njigua andå makerana atä rä rä atä ndågaikie å cio hatha kå må ikä ini rä gwenda nä rä u korwo icinetwo nä njohi kana nä må rimå å cio å tå maga atä
by the way ni kuri kĩndũ zaidi ati ng'ino rĩ kwenda tigĩkwenda nĩkĩ gũtũmaga andũ manyua njohi gũtuĩke ini rĩao nĩkĩ gũtũmaga andũ muge ati ũyũ anyuĩte njohi ini rĩake no rĩkwenda tigĩkwenda tondũ ini rĩtingĩingĩra stomach nĩ inene gũkĩra stomach na rĩtirĩ mwanya rĩkoragwo rĩna rĩ nja wa stomach ndani rĩu gĩtathira rĩ na ini rĩ nĩ organ igĩrĩ different gĩtathira na ini gũtirĩ ũndũ ini rĩrĩ rĩngĩkorwo rĩkĩingĩra nda-inĩ gĩtathira-inĩ tondũ nginya nĩ rĩnene gũkĩra nda rĩo yenyewe nacio kidney cikũigũhutia atĩa kana higo rĩu higo nayo rĩ tugire concentration ya kĩrĩa gĩothe rĩu wakĩnyua kĩ njohi rĩ kĩingĩra blood stream-inĩ na wĩra wa higo nĩ gũtheria thakame na nĩgĩoka rĩu kĩna ethano higo ĩkoragwo ĩkĩrutanĩria mũno kũhũra na nĩguo ĩtherie thakame ĩyo ĩmĩrute gĩko kĩu tondũ higo ĩyo ĩkĩu nĩ gĩko na wĩra wayo nĩ gũtheria gĩko gĩkĩ koguo ĩkang'eng'ana gũtheria in the process ya kũhũra ũguo rĩ ĩgakinya handũ ĩkanoga ĩgambia gũfail nĩ ũndũ wa infection cia njohi ĩno na nĩ ũndũ wa gũkorwo wĩra ũcio ũramĩrutithia nĩ excess koguo cikanjia gũfail cikanjia rĩu ũkagĩa na mathĩna ma higo ũkagĩa na kidney failure higo kũremwo nĩ gũthambia thakame rĩ effect ĩno ĩthĩkinyĩre ngoro ĩ different nĩno ũmenye thakame ĩno nĩ ĩrathambio na ĩrathambio nĩguo ĩikare ĩthiĩ nginya ngoro-inĩ na hena ĩngĩ kumĩte ngoro-inĩ ĩgĩũka hau no ngoro kĩrĩa kĩrĩmĩ affect rĩ nĩ njohi ĩno nyuire rĩ nĩ ĩratũma ngoro ĩno ĩhũre makĩria na nĩ ũndũ wa secondary effect cia njohi ĩno rĩ mũrĩre ũrĩa ũrĩire ti mwega koguo nĩ ũrĩ affect through cholesterol atherosclerosis na cardiovascular disease ingĩ mĩrimũ mĩingĩ ya ngoro ĩragwo mĩrimũ ya ngoro tondũ ona ya affect mũkiha ya affect te ngoro okay tũgũikĩria hau tũgĩcoka twacokeria na maũndũ njohi rĩ nĩ hutagia mũtwe tiguo tũgĩcokeria ũgũkorwo gĩtarĩ atĩrĩrĩ njohi hutagia mũtwe na njĩra ĩrĩkũ nĩ twacokereria mũrori twambe tũikĩrie o rĩngĩ kahinda gatarĩ coho tũgĩcokereria tũmenye njohi kũhutagia atĩa hau mũtwe gwakorwo nginya gũthera ndũrenda kũrĩa ndũrenda na maũndũ maingĩ marĩa mũndũ wa kawaida kana mũndũ ũtarĩ na thĩna wa njohi akoragwo akĩenda ningĩ tũmũgua mũnũku twambe tũikĩrie o rĩngĩ kahinda gatarĩ coho